दखले नापाला कोरोना या ग्याचुको आपला दोगुख छुगथेख धैगुले हे मनुत ततमत कंगुली अपो धैथे ग्यागुन खन्दत थोकथ या ततमत या त चिकेको आजु न्याम नेपालमे वैज्ञानिक मुना फेसबुके छगु पेज देखला गोलु पेज गोलु या मेसेन्जर मनुतेसँग कोरोना सम्बन्धी थगु नेसत ते फैसा गोलु न याक्न हे खगुलिसन बिफैगु धागु गोलु छगु च्याटबट ख अपुगु भाषण धागु खसा च्याट याइम रोबोट ख थुकिया त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई धकान थुकेफु थुकी न्यासा नप जोलागु लिस त न्यावा हेता यतै तर विदेशे धासा थोसेवा पुला जुइ थुक्ला बरु गोलु खस पास लिस बिगु जुगली मेगुसेमे भच्चा पागु खनेदु गोलिया देखिजा नेपाली वैज्ञानिक पि विशेष खनाल आजाद छतकुली दन्दपाणी पौडेल विनोद भट्टराई वो सुमनराज बिस्तायना दिएको ख वेकअपे सफ्टवेयर कंपनी दियो एआई टेक्नोलोजी पाखे थोजा एना जंगुदु धागु खसा थपि न्याम कंपनीया लिउ न्याकामी पे ख वेकअपिनीको धापो कथा एआई या त नेपाया जाखना प स्थानीयकरण यागु ख बरु थौकने अपोधै लागा एआई छलावला जुइ थो गुकथ था कागु ख ओ कथा थन नेपालले छिस लब का फया चंगु मदुनी